Sa isinpan hakane ka step ke bamenta. Ipidang sngobha ya pi ki pramansim ki bakodor syakane ka program ka jongi one man ban mane. Balawara sa pi daga Good News TV jong ka KGP snap sap nge. Barang ay kublay ya pi baro haka kerteng ka batyang tam ka jong utray ubalang unang panem ujongi u Jesus Christ. Nga ay nguro ya ublay ubla kerko yang ilang bagini kisngi ki balalay no baro. Haka bangidang yo ban ring ban penihar man sim haduk ka ni man. Bat kabawla penyo pat yang ia sisien ia kena kestam. Ban syak skor ia ketien jong ublay. Kabentana ketien jong blay bangin yo banya pusan hakane kapor kalong. Naka siti upol syaki kolosai kelenong kebalai. Kadekhat kebeningkong hadu kebasaw. Ngan puli ya ka kaong namar kata la dalapan im lam ya pibat ukres. Tuwat ya ki ki bahaneng. Hakaba ukres udan ubasyong syakakti kaman ublay. Tupin mud bray ya kita ki ro ki bahaneng. Om ya kita ki ro ki bahaka kendaw. Namar pilay yap no badika jing im jong pi laburu lambat ukres ha ublay. Andala pau ukres ubaka jing im jangi. Anda kumta ha piru pin pau lambat u ha kaburam. Barka pangpleng jong ka kubor kalong. Towad bat mud bray ya ki bahaneng. Ki pramansim ki bakodor hangning yo ya kajing kentu jong apostol Paul kum usyakri ubakodor jong utray ya ki prabangen ki badon hapok kolosai kaban ningkong kaba upol ukwa baki banget ki badon hapok kolosai kalong ba ukwa ya ki bakinwat ya ki ki bahaneng bad habang ipet ya kan ka kentinwan Kaktinwat kakren ya kajing penlut por. Badhaba ong wat ya ki bahaneng. Kabamut penlut por bad ki baken jabneng. Ki baken jaman sim. Kabamut bangin penlut por ha ki bawan na ublay. Kum kajing ien kajing sisa kajing sngoren. Kajing lehok kajing yatay. Bad kajing yamap markelyang. Haka juga por ukentu yaki bakin penyap trano yaki tagi jingle ki bamenar. Kum kebaklem kejing bam kon. Kejing yat sikhar kejing kwa basneu. Kejing lalot ki balong kejing ijli hakmat ublay. Ukentu syuk bakin bratno ya kejing bitar kejing bisni. Kejing krenben kejing krensi nakasentur. Namar kini kilong kijong uta ubreu ubatenman kabamut kilong kijong usoitan. Upol namar kata ukwa bahaswa bakin le ki batmai. Kidai ban ino ya kita ki barem. Namar ka badum bad ka basay kimla banyayad ringkan. Ki parlok ki ba hoat ngi em hakini kisngi. Hak ba usoitan upen menlen yang ki breu. Bangin wat bangin penlut por bad ki bom mentoy jangan ka pertai. Ngi imro hakini kisngi hak ba ka jinglong mensim jangi ka terkong. Kamensim jongi kateli bat ka sudah. Namar bon sin ngiwan bat ngi perkat ban penbit penbiang tangi ki ki basabar. Penban ngi klet ya ka jing don kam ka bakong santam. Ban psa ya ka jing im jongi de ki ki bakat jaman sim. Dai ka ne baka ktien jong blairo ka penken mau yang ina ka gospel ka jong Matias. Lenong ka ban reo ka dekat ka balai pulai. Handrai pinyawan siwa ya ka hima ublay. Badia ka hok jong u. Te ya kini ki baro on sa ailang tam happy. Unong ruai siya mensim ruang ka mensim bajulong suda kasoma kasakoma klam dawai. Ban pensok ngam syam dalalay. Latang kijing i kraw utray. Tang ujisu ubala ban pen kedang yanga. Kaktien ka jong ublay ka ong syuk haglen gospel ka jong Matias kalanong ka ba kan reo kadekat ka ba arpen reo naba ubreu un mentoy ayu lada unyo ya ka pertai baro bat undo no yala ka mensiem lana ubreu unya pli dae yala ka mensiem namar kata ki parlok ki henmen ki parajong ka jingkot yang iha kena ka step kalong bangin wat swa ya ka hima ka jong ublay danga bangin penlut por bat ki ki baken jaman sim la kalong ha ka bangi pule ya ka tien ka jong ublay la kalong ha ki jing dwai ki jongi daga bangim day ban syong klik ti
Bangi day ban penbun kam yala de heki kam ki jong oblay. Namarda ladang ilanang ban le ya kita. Ban wahat iki bahaneng. Kanong gajing mentoy nagbenta kamensem kajongi. Kabaar kaba upol ukentu ki parabanget hakolosai. Uang ban mut berai ki bahaneng. Ukwa ki penget ki parabanget bakin yai puson. Ban kin yai pelet jingmon. Ya ki bahaneng. Bat hapdeng kapor kebat ki ban penlet jingmut ki bahaneng. Udan ban ken mau ya ki. Haka lenong kabaar kadekhat kabaprau ong. To sumar piyo don uno ru ubalong rong lute ya pi. Dala kajing start pertai. Bat da kajing syukor bathala. Kadbakom karukom pateng jeng kibreu. Kadbakom kijing hikai jeng ka pertai. Te om kadbakom ukres. Namar usoitan uyale kadbala kumno. Ban pusut hakini kijing perkat jangi. Daki ki bakenjam pertai. Ba penpai no ikini kijing perkat jangi. Bangin om kwa ban puson. Ki bakenjam mensiam. Uyale kadbala ban penbun kam yangi. Daki ki bom syong niya. Bat ki bom mentoy. Kamtam hakini ka jok ka babon na kapor jangi. Ngila penlut por hakijing penbernya babon rukom jong ka social media. Kebatuk no ya kapor jangi. Ban perkat ban puson ya gibatay ya kamansiam. Kum kibanget kijing kot yangi kalong. Bangidan kam barabor ban pai kijing mot kijing perkat kijongi. Jaki ki bahaneng. Dag bangin puson ya kijing ihin kajong ublay. Kabaula syak sitom nagbenta jongi ban penyok yangi ya kena jing em kebadan jing mut bat kena jing em kebadan jing kerman. Bangin puson sepang ke jing ba ke jong ublay keba ulaya lam bat keba ula kerku yangi. Ngin puson ni ke jing krau bat ke jing mayan ke jong ublay. Ngin puson sepang ke beneng keba bam jukot. Bat ngin puson sepang kata kasngi kebangin sayok ban syam bat utrai markmat. Bat katno kalong ke jing keman hakata kasngi. Berkakular ke utrai berunang penem jongi u Yesus Kristus kalong. Habangi pej hakaktin jong ublay hakadekat ke basau. Hang tu ngin yo i bau apostol Paul uang habangi la ban wan ban mut brai ki bahaneng. Kaneken kepentikna yang i bangin yo ban pau bat u hakata kaburam. Bat kaburam hang ne ke bau Paul uang. Kamdei kaburam ke bangin yo nang nena pertai. Kamdai kaburam kabaki briukin ay yang hanay kaburam kaba kadai kaba ublay un ay hakitu kibakok ngo bat kibale ya kamon jangko bat kadai kanika thong kabangi yaksan haga jing em kajangi kabaman lakasni bat kabangi dang yai ap kermen hado kanika klemat bat habangi dai ban let no nang ning na pertai inyo ya kanika buram kaba ublay un ay hangi. Upol kum usyakri bakodor jong utrai. Uong ya Timothy kot Timothy. Ngate ngalaya le ya kata kajing ya le kababha. Ngala pendap ya kajing ya pet. Ngala ri ya la kajong kajing ya. Naduk menta ya ngala bu ya kata kapan sengat jong kahok. Ya kaba utrai. Ubalong uta unong pisyar ubahok. Un ay hanga hakata kasngi. Bat om tang hangahi. Hanray hakita baro kiba ien. Ya kata kajing mi pau jong u. Ki perlok ki henman ki para ki ba ien kan kajing kam kajong apostol Paul. Uong ko Timothy ngating lari ya la kajong kajingan. Ya kajing ya mare hakan ka pertai. Nadu banglawan hadu menta ngalabat scam hapdeng jeng kijing berkijing jenja. Hapdeng jeng kijing kuslai berhadu upun jong kajingnya. Ngalabat scam ya kan kajingan kajonga. Berngangat mentah bangi yoi ya kena jingyam ke badan hakmat jonga. Bat habanga ka jinglet jonga kan sawano. Uta unong penem ubala penem yang ubalang ngalaya kendo hakalenti sa Damaskus. Uta un ayanga ya kapan sengat jong kahak. Kanai ka dayro ka jingkot yang ha bat yapi. Kabangidang ring bat kabangidang day ban penihar mensiam. Bangin penlut por. Bangin om penlut por haki ki bahaka kendau
Kibalong kijong kanika pertai kibalong tang sipor kibamlong kijing mentoy nagbenta jong. Andai bangin wan bangin mut brai ki kibahaneng. Kibalong kijing mentoy ya kemensiam. Bat habang ilanang ban le ya kata. Ngiru ngin ong ikini kikentien kumba upol uang. Andalah kot kajing let kajong inang nena pertai. Nginyo ya ka nginyo ko kenran. Ya kata kapan sengat jong kahok. Bat kata kapan sengat jong kaburam. Kaba men ai hanga hakata kasngi kajingwan jong me. Ublay unkurku nak benta kaburam jong u nginya duai. Au blay badukpa ujongi ubah beneng. Say sien pat ngiwan ban ai ngo yame ya kanika sedap kaba me penyok yangi ya kanika kubor. Kaba penken mau yangi hapdeng jong jing bun kam jong kanika perdai. Bapen mau yangi bangin wat iki ki bahaneng bangin mut brai ki bahaneng. Kibalong kijing mentoy nagbenta kajing em kajongi. Ya doy namar kata au blay bamen ya rap yangi hapdeng jong kajing ya lenti jongi nang na isakman. Bangin yai pusan ya ka kajing em jongi kabaman nagasngi. Ya rap ru yangi au blay habangi dengan riban ya lenti hapdeng jongi jing ele jong na kapertai. Bangila ban syan ya tang hame hakipor baro. Kurku try namar kata ya ka kanika kubor namar kanika stap. Bangin long au blay kita kibas ngow ya ka. Oi ru bangin la ru ban le ya ka. Haga jing em kajongi kabaman lakasngi. Map no atrai ki jing dona kibabon. Nabah ka kerteng jong uji sungi duai. Menta shirik babam jukot ro. Amen.